Ndagushuhuje kandi ngo ikaze wowe wahisemo kubana natwe nk'ibisanzwe. Ikiganiro cyo nisobanukirwa mumajije kubimenyera. Kuri inshuro cyangwa se kuri uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru isohotse muri iki gitondo ivuga ko umusore wacu Raphael York ashobora kuba agiye kwerekeza muri Afurika nyuma yuko yakinaga ku mugabane w'Uburayi. Ese byagenze gute kugira ngo aze kuba yakerekeza inaha muri Afurika? Ubundi Raphael York yakiniraga ekipe ya GFL IF cyangwa se GFL IF, yashinzwe ku itariki 5 z'ukwa 12 byari mu 1882. Uyu yari umukinnyi n'ubundi ukinamo hagati ariko anasatira. Uyu mukinnyi rero muramuzi cyane, yaje no kuba yakina muri ekipe y'igihugu Amavubi. Ikinnye imikino igera ku 8. Ibyinshi tugiye kumuganiraho. Reka mbaye ikaze mwese, niba ubwa mbere ugeze hano nta kindi usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitambuka buri munsi. Uyu mukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi Raphael York ubusanzwe yakinaga muri ekipe ya GFL IF. Kuri inshuro akaba agiye kuba yakerekeza muri ekipe ya Z Football Club. Iyi ni ekipe igaragara cyangwa se iba muri Misiri. Iyi kipe icyo nakubwira nuko yashinzwe muri 2009, ijya kuba yaza mu cyiciro cya mbere muri 2023. Iyi ekipe avuyemo buri kabitera ikintu cyateye kuba Raphael York yava muri ekipe. Ubundi ni ekipe amaze igihe kigera ku kwezi n'igice atayikinira kubera yuko yamanutse mu cyiciro cya gatatu. Bityo rero uyu musore ahitamo kuba atakomezanya n'iyi ekipe bitewe n'uko yifuzaga ko kariyeri ye yakomeza gukura cyangwa se yakomeza kuba yamenyekana kurenza uko ahagaze kuri uru rwego. Urumva iyo ekipe igiye mu cyiciro cya gatatu, bivuze ko n'ubundi biba bigoye kugira ngo muzasubire mu cyiciro cya mbere. Mugomba kuva mu cya gatatu mukajya mu cya kabiri mukabona kuba mwaza mu cyiciro cya mbere. Bityo rero uyu musore wacu yaje kuba yahitamo ko yakikomereza akishakira indi ekipe aho kugira ngo ajye gukomezanya n'iyi ekipe iri mu cyiciro cya gatatu. Wakibatse rero Raphael York ni muntu ki? Ese yakinnye biki? Yakiniye ayahe ma ekipe ubundi mbere yuko aza kuba yaza muri aya ma ekipe turi kubona, haba muri Z Football Club ashobora kuba yaza akaba yasinyamo igihe kijya kungana n'umwaka n'igice. Ubundi uyu musore mbere yuko aza muri aya ma ekipe ubundi mu amakipe y'ubwana cyangwa se nk'ayo twakwita amakipe abantu tugenda dukuriramo, nuko yakuriye mu ekipe yitwa Binance IF, ndetse muri 2013 kugera 2014 akina ekipe yitwa Sandy Vikings IF. Aya ni ama ekipe yakinyemo akiri muto ndetse yamufashije kuba yamenyekana nka Raphael York. Imikino rero yaje kuba yakina amaze kuba yakura, noneho ama ekipe yagiye akinira harimo n'ama ekipe y'ibihugu. Ubundi uyu mukinnyi yaje kuba yakinira ekipe n'ubundi yitwa Sandy Vikings. Iyi ekipe yakiniye kuva 2014 kugera 2018. Ikinira imikino igera kuri 38 ndetse ayitsindira ibitego bigera kuri 6. Yaje kuba yakinira na ekipe twakita yaje kuba yakinira na ekipe ya FC Escaltona imikino igera kuri 53 ayitsindiramo ibitego 8 ndetse akinira n'ingiyi nakubwiraga yitwa
Gifel Aif ari nayo avuyemo kuri iyi nshuro. Yakiniye imikino igera kuri 44, ayitsindira igitego kimwe. Ikindi ukwiye kumenya nuko yakiniye n'ubundi ama ekipe y'ibihugu, yagiye akinira ama ekipe y'ibihugu haba hano iwabo muri Sweden. Yakiniye Sweden y'abatarengeje Sweden y'abatarengeje imyaka 17. Yakiniye imikino igera kuri 6, ariko nta gitego yigeze ayitsindira, ndetse akinira y'abatarengeje imyaka 19, akinira imikino 11, aza kuba nabwo yatsinzemo igitego kimwe hano. Ndetse ikindi ukwiye kumenya nuko uyu mukinnyi tumuzi n'ubundi nk'umukinnyi w'Amavubi, usibye ko iriya sezo yashije atigeze yitabira bitewe no kutumvikana n'umutoza. Mwagiye mwumva ko hagiye habamo ibintu byo kubeshya ngo yaravunitse, gutyo nyine birangira agiye mu kibuga ariko atameze neza. Noneho kujya mu kibuga atameze neza, imyitwarire yo mu kibuga asimbuzwa hakiri kare, umutoza biramurakaza, bituma mu mikino yindi yaje kuba cyangwa se mu mikino y'uyu mwaka tuvuyemo, muri uyu mwaka twari turimo dukina mu makafu, ndetse turimo turakina muri AFCON, atigeze agaragara. Ubundi yakiniye ikipe y'igihugu Amavubi imikino igera ku 8, nubwo nta gitego yigeze atsindamo, ariko yitwaraga neza cyane. Akinisha akaguru k'ibumoso, ariko hagati mu kibuga ashobora no guca ku mpande. Wakibasi Raphael Yok nanone se ko tumaje kumva ama ekipe yakinyemo, ubundi yagiye kuba umunyarwanda te kugira ngo aze gukina ekipe y'u Rwanda kandi ari uwo muri Sweden. Uyu mugabo yavukiye n'ubundi muri Sweden, ariko afite papa we ni umunyarwanda. Byaje kuba ngombwa rero yuko asabwa kuba yaza agakinira ekipe y'igihugu Amavubi. Iyo invitation arayemera, noneho aza kuba yakinira ekipe y'igihugu Amavubi. Uyu musore ntabwo ari mukuru cyane, dore ko atari n'umwana, ariko ntabwo ari mukuru kubera ko yavutse ku itariki 17 byari mu kwezi kwa 3 1999. Urumva ko aribwo arimo aruzuza imyaka 26. Avukira n'ubundi hano muri Sweden. Ngiyo profile y'umusore wacu Raphael Yok ugiye kuba yakerekeza hafi hano rwose muri Afurika, nyuma y'uko ku mugabane w'Uburayi ibintu bidakomeje kugenda neza. Imyitwarire y'ama ekipe twabara nka ekipe yararimo itagomeze nyine kuba yamuha motivation yo kuba yaguma muri ekipe. Nuko nguko byaje kuba byagenda, umusore wacu ahisemo kuza akatwegera. Reka twibaze niba kariyeri ye nta kibazo kuba yakangirikaho, dore yuko ku mugabane w'Uburayi ari ahantu haba hazwi kandi haba hanatinyitse, hari amafaranga buri kimwe cyose. Reka dutegereze turebe ese Raphael Yok araza kwitwara te nyuma yo kuba yaza inaha cyangwa se ku mugabane wa Afurika. Mwibutsa ko agiye gukinira ekipe yitwa Zed Football Club, akaba yaravuye muri ekipe yitwa Gulf Aif yo muri Sweden. Ayo niyo makipe niyo ekipe agiye kuba yatekerezamo, ndetse ni nayo ekipe agiye kuba yava. Mwakoze kubana nanjye. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nta kindi usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana. Reka dukomeze muri ibyo biganiro biza gutambuka. Ciao ciao, hasta la vista.